N'wana loyi wa 12 wa malembe a nga se tshama a nghena xikolo. U hava xitifiketi xa ku tswariwa. Leswi swi handle ka ku va tata wa yena a ri muAfrika-Dzonga. Mana wa yena i muaki wa tiko ra Zimbabwe loyi a nga tshama laha tikweni ku ringana 20 wa malembe a ri hava maphepha ya mpfumelelo wo tshama. Xifanyetana lexi boheke ku tirha epurasini ra matamatisi na ku pfuna vaakelani hi ku vakela mati loko tintangha ta yena ti ri exikolweni. Atina stick fate. Zwino ni vale ku ta mina faya. Ndin'wana vana ku tampa ndzi mapurasini ndzi phusha mafaki. Ndzi phusha mafaki vani badela. Tanto que ni phusha mafaki ya mina. Kuti phusha mafaki ndatokelela kumbe pathandanda. Nge mapurasini vani ku ta mina. Vani ku fula. Ni ku fula mina. Matamatisi. Xin'wana xifanyetana lexi nga na 9 wa malembe na yena u navela ku ya exikolweni. I do want to go to school, but I don't have a birth certificate. When other kids are at school, I remain here playing, and I also go with my mom to the farm to help her harvest tomatoes. I use some of the money to buy snacks and give the remaining to my mother. Nxumwe mishumo ni xuma na mini futhi. Nhlangano wa vaaki laha tikweni Save the Children wu vula leswaku ku va na vana va denda swi hungute leswaku va tirha mapurasini, kambe va ri leswi a swi tano eka miganga leyi nga eka mindzilikano ya tiko. One of the reasons of the major driving force of child labor is poor documentation of children, and it's coming to a situation where it becomes a generational undocumentation of families where mothers and their mothers and grandmothers are not documented. And as a result, all these, particularly in the farming communities, as you were saying, where you went, you could actually find out that there is a generation over generations of people that are undocumented. Nhlangano wu navela leswaku nhlengeletano yi kuma xintshunxo xo tiyisisa leswaku vana va pfuneka. As the government and institutional and partner stakeholders, leaders sit down in this conference, they really need to address this elephant in the room when it comes to children of migrant origins. And I use the word migrant origins because some of them are no longer migrants per se, but they may have origins because maybe one of the parents is of migrant origin, but the other parent is the local parent, and that needs to be managed properly. Nhlengeletano yi ta gimeta hi Ravuntlhanu.